Kurumjari. ISCOM discussion time yang tabi khwai khibik puno Ranjitkumar Laikhuram taram okseri ikai khumna buchari ngasi aikoina thamjari ba topic asi 11 lakhs migrants from 1951 to 2011 haiba topic asini masibu khana nabagi damak talangsin bigitaba guest sing taram oksage ahan mamukta da Dr. N.Sanatomba Manipur University Manipur Department waza Sanatomba taram okseri ikai khumna buchari thagachari mathang da taram okseri Dr.Kiran Yendrenbam social activist Oza Kiran Yendrenbam sutaram oksari ikai kuno buchari thagachari ahan basi Oza Sanatomba laksage Oza Sanatomba aikoi gi lamdam sida aikoi gi kumja lising amaga chamapan yankai mathoi dagi kumja lising ani supna taramathoi phawbada mapan dagi haibadi Manipur nataba Manipur gi mapan dagi atopa mioi lak taramathoi lising ama aduga chamapan kuntraga mari si Manipur da changchilakre haibagi report sing aikoi gi census ta yumpham moiraga paukse kaya da phongnarakli asigumba phibam asi yengbiraga amadi ngasi gi topic si gi yengbiraga ozagi pungning wakal da kari phawbi belai kari khanbi bleuza Ranjit aikoi gi census ki report 2011 ki census madugi census ki sei tara lairaga pirakpa census ki report matugina hairiba kano se 11 lakhs more than 11 lakhs have the 11 lakh mathakta sagi hairiba population ji masi migration tawre aikoi Manipur da haiba wafam jini yam alarming oiba masi adugumba yamna aikoi da mipai thabaiba pohaning ponba adugumba makal ki pau amani masi aikoi na section da yadaba pau jel amasu oi warning bell ni masi ki mathakta housing si Ranjit 2021 ki census lakhre hariba census report ki matungi nadi masi dagi hoi data akupa data aikoi na masi dagi phangdaba targa su masi ki hariba mamangi aikoi ki census ki matungi na aikoi 11 lakhs cross tawre na hariba si masi housing some more than aikoi ki 15 lakhs hena cross tawrungani na panai madu aikoi ki sidaida koina lakadu isi kaino aibada koi population world ki oiba scenario da su population 11 July da koi population world population day haidana palan tawba madu dai da su koi universe of 8 billion which expects a strong future for all guaranteeing freedom and decision for all haidana handak ki sahi ki su 11 ki July da koi ki thamgiba adugumba makal ki theme ni maduda lairi se all guaranteeing freedom and decision for all koi ki decision lawrpa matamda koi na section gadda se hariba 2011 ki census ta lagi posina 2021 si masian marang na koi na uba saktam si da yam hena migrant kangpu sing migrant si uzaran ani thong na koi ni yengba yai ahan bana koi ki external migrant haiba ma mapan dagi India gi wangmadagi foreign country dagi sangko migrant haiba ma atopa mana internal migrant haiba ma internal migrant sina state interstate migrant ni state atai dagi koi ki komjelakpa aduna migrant sing ji kari gi damakta koi ni yamna maruina lawribano haita gadi koi ni yengbaje number 1 alan bada cultural identity se koi mangjilakpa moi migrant sing ji sanga ga koi na cultural koi ki culture koi ki nat ki oiba masak se mase tangkhul kangbu manna koi Manipuri koi ki maitai ga kamaina nungsinan lai harau bada kari mami tai paite amaga kari mari leinare maring amaga kari mari leinare haibana sing basing se kabui ga leinaba mari na kari no ka haibana sing ji yam sangna leiminar khaba hingmanar khaba machin mana oina hingminar khrabani na hairi basing asida kaidore haiba matam da wazara je nuksi chanana amagi culture amagi nat amana masak khangi amagi sakchai ithak loina mang masak khangnarga lakpani maramaduna respect ekoi amasen respect tawne ikai khumnaba koi kutnai adubu nauna ngarang na handa sangakhiba adu handak su kuidringai da tha ama gi ani gi mamangda wazara je media da focus to ki 991 tonganba anoba village mayam ama chungthorakre ka haiba kumba sigumba mayam am tholei se kaina da migrant ki factor ni masi koina koi ki Myanmar rom degi Myanmar dai lakpa ki basi wazara je koi 16th century da khagema maharaj na lan taw matam da koi ki lan gi khagem bagi manaw nupa koi ki sanong bana la lakpa matam da tabul gi lan pham da lan du da sanong ba hale adu duga magi pangan sipai hai tare adu gumba sipai mayam ama koi phawi hari ba sipai singa do madu khusa haiba magi tungan makhal gi sinpham mayam ama haibadagi makoi do koi ki khagem bana
ꯐꯥꯔꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ 16 ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯒꯤ ꯍꯧꯃꯤꯟ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦ ꯍꯥꯞ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯞ ꯑꯃꯅ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯂꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯃꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 16 ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ 1638 17 ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯒꯦꯝꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯏ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯟꯐꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯀꯦꯞꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯗꯤ 2000 ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 1951 1951 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ 1949 ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ 1950ꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ 2011 ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟ 11 ꯂꯥꯛꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯇꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 7 ꯀꯩꯅꯣꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯃꯥꯏꯜ 8 ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯑꯇꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯇꯣ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧ ꯃꯄꯨ ꯌꯣꯡꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔ 3rd ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯚꯣꯠꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯇꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯕꯧꯇ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯖꯜꯂꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯧꯕꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯪꯖꯜꯂꯛꯄ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤꯗꯁꯨ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔቬꯁꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯖꯜꯂꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯗꯦꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯖꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯒꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯡ ꯐ꯭रीडम एंड डिसीजन फॉर ऑल हाइजे फ्रीडम जे अखोई फ्यूचर से अखोई फ्यूचर फॉर ऑल गारंटियरिंग फ्रीडम एंड द डिसीजन फॉर ऑल हाइदना अखोई फ्यूचर से कमाई लेरिगे बा वर्ल्ड की फ्यूचर तोंगाना थमग्रो अखोई मणिपुर की फ्यूचर से कमाई लेके हाइबसे अखोई एवेयर ओइबो मतम चारे हाइबगी वाखन दुदनी आईएसकॉम की खुथांग दंगसी यामना मपा चाना अमसुंग मतम चाना हाइरिबा मखलगी पॉलिटिकल ओइबा कैनोदगी खितंग थैदो कांदा ngасꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤटिꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯀꯣꯝꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯈꯛ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ 1951 ꯕꯦꯖ ꯏꯌꯔ ILP ꯀꯤ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯀꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯟꯇꯔꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯈꯪꯇꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯗꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯌꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯊꯪꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯐꯤꯒꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ 11,01,934 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯇꯥ ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ 30 ꯂꯥꯈ ꯄꯤꯄꯜꯒꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1/3 of the population ꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ IUCMꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯣर्डर पिलर फेंसिंग की मतंग तौरपसे नंबर 1 सिम मैम चंजल कईगिनो है प्रॉपर फेंसिंग लेतबा सिनसु मरम अमने हाइबदु यूएम न करिगुम यूएन सिना करिगुम मखलमदा कंप्रोमाइज तौय कायना तया गैस मरत लेप्तना बाजार तौनगी पोतो कोई मिट पांग संजंग नुई सिगी ममांगदा रिसेंटली आईटी म्यांमार अमा सोसामपुर की फाव इवन क्ले खोंजाय होय कई का मैम अमा अदुगी मजिंग जिंग जोय कना कनानो डीआईजी रेंज 2 डीआईजी रेंज 3 अदगी कनोगी एसपी अदगी एडिशनल एसपी ऑप्स अदुगा ओसिन चिंग मोय मैम कंसर्न अतोप मैम यावी मखोय तरो फागी बदुगी मरम अदुबु यामना लूरीबदी अखोय गुजी सिम मैम से निजंग मतमदा माइग्रेंट्स इलीगल माइग्रेंट्स और रिफ्यूजिंग सिंगदा करी करी नो अखोय मसिगा चानाबा कई कई लेजि हाय कांदा आई मखादा जिंग अमका थमजगे रिफ्यूजी हाइबा पोट अमा migrant have a potama at asylum seeker group amba aduga internally displaced person IDP have a kangusima aduga ikoi stateless person have a posting ikoi matang distinction pi aduba yamna luri badi India have a lewak se yam saching ba lewak amaga adumba refugees singi aduga illegal immigrants singi gi sangjabam laitaba lewak ama oi maramdi masigi chapsa maram haibu India di UN gi adugumba refugee convention 1951 amadi UN gi protocol on refugee 1967 sign to the lewak man sign to the lewak abanina asum changchele ba mayam se refugee amoina su treat to su yadaba aduga illegal immigrants and the sing gi makoi gi right like the harisu karam mong da kamai thamgadano haiba pot yamna phumbrang khangda leiba lamdam madum poi matang asta akoina ningching bi ai param akoi yong kya ma howi akoi NRC gi matang da 1951 oida 1961 orakba yamna laiba chiba pot amadi sigi mamangda CAB Citizenship Amendment Bill Citizenship Amendment Bill aduga akoi gi NRC anisi turas mina dragadi akoi shuma mayam thingnabi yam wagani ILP system Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1973 adugi potu akoi gi inner line permit ki pot ki manaba potam orgasu madugi potu da akoi na ngasidi yamna luba khanaga doba manung china janga doba mayam singse ngasigi leiba government gi responsibility yam sawi civil society organizations stakeholders individuals sing media sing akoi na ngasi law sing je lila drama to thopa manana prajam yam ura ane panel listen to jemona pulau lawni aduga any taga do pona tabiroi angawuna lambi de isais aga pung thillaga saga mayam kumhai bani yengbo do ngasidi panelists sing gisu adugumba status set maina handar adra haina akoi yam chingaba faudum nate bozar sina iba sinbi iba topic sidi lebak miyam gi mit na kong oina ba akoi na khangjaba khara ujaba khara du akoi gi lengak ta lebak miyam da mit na kong oina ba tamma matamda akoi gi wai sing su adugumba अखोई स्टेट थुगाइनबा नत्र स्टेट की मायोक तंत्र लेंगा की मायोक ता ngang mana adu uhallak film da la kanda अखोई दसु adu लाइट थ्रेटनिंग adu याम एलार्मिंग ओइब सिचुएशन अमा सतो खोतो को दबो फरक ताब पोट अमा लाद्रा हाइबगी पोट मयाम अमा थेंगदब नते अदुबो अखोइना तसेंगना करिगुंबा ओजान जे अइना मतंग मस्त हाइजेनिंग बसे फोंगना अचुम बैदमक लेप कांदा अखोइ लाव ngomdragadi अखोइ करमना मानब खुनाय मानब साथुंग अरु अखोइ निंग तंबा लेबा अम कबाइनो ओइब ngomdoi लो हाबसे अखोइ मियाम न मसिदी अखोइ मसि खंगम थोकने मसिगी मयाम जे खंगतबा मसिगी वाहन थोक लैतबा मयाम दुना ngasiदी अखोइ तम तम मसिंग हेंगलकदुना अखोइ चुंबा इलीगल इमिग्रेंट्स मयाम सिंगसिगी मखोइ अदुगुंबा रिफ्यूजी कार्टेल हाइगे अइ अदुगा रिफ्यूजी माफिया और
human trafficking tawba kangu haye makoi singsina masing yam na hengal akanda ngasi adugumba recently 18 Myanmar changakpa adugo sungrum dagi farm XYZ mayam thengnagriba adugo so champuri mamangda arm dealers sing pharakpudo karai digi kamaina makoina adumba changjel laiba pur changa kana sakpi karong phar sugnu phar chapu kamai tabla mi khangdu adudi makoibu puba ngamba makoibu guide tawba ngamnaba makoibu felicitate tawba makoibu okpa kangu mayam am leise why the government is silent and why such people are not given proper punishment as per law of the land kari gi pida no haiba so question ma lae aduna ai koina masu fare pulle thamme chi phange haidaga jo makoi gi quantum of punishment or makoi ji mai magi lewa ta tindoki bra haiba ko nataba adu ngasidi india gi state manung ada koi shaum gi Tamil Nadu gi masa ani auto driver ani nahan somda ikoi gi sagang range ta mamana wi mayum sabta kapa aduga lewa adi kadu khatnaba adagi pochi mogi kanona kapi bani lalobuna kapi bani military kangu ma aduna suma mayam thola kana ngasidiikoina look is policy, act is policy, economy strengthening tawnaba, market ki kano tawnaba, X budget mayam ama cham agaso ekoi Manipur di yamna sathi ba potam ka ngasi di ekoi prajami yamna tapna ma kano to mami malai manam sumba illegal immigrants mayam asina changjala ko matamda ekoi ki demographic imbalance to onba aduga ekoi ki tasengna makoi na ekoi ki kali da hurt to li ai matamda ekoi ki economy da burden ohel ekoi hurt tole aduga ekoi gi right statusing leite aduga ekoi gi smuggler sing criminal sing masing mayam hena haijal aganda ekoi gi levax the lona changjala kuda ngasi koina data ngasi thangiba 11,01,934 masi changjan re haiba post gi khelambusu yari maramdi ekoi gi sing lambel singjida tongan manung husanba communication phattaba jaga da tasenga leiba singje ngarang nahan gi ekoi gi social media da Myanmar da magi nupa sina tasenga drug addict oiba magi nupi sina mayum bok leitana manangan da macha pora kanda adugum macha ahum ga survive taroga lei aduga magi nupa drug addict to haiba sing sumba mayam singje magi subam nombam chabam shelter lerta ba poche ekoi gi border fencing je fatana leitrabani na tension lakana Manipur mayam ama leiram moi haninga leite aduga sigi mathakta maduguma chenjaleba mayam dubu felicitate tawba okpa mokoi welcome tawba amadi makoi da ju pusala kada human trafficking tawriba refugee mafia or refugee cartel haiba kangu singaduna tasengna ekoi iramdam Manipur ase kariguma makoi khudong chaba karana sangjreba kangu resu khudong chaba loina mang lothoka le even sanna lupa sel thum even XYZ ikai hangoi na loina lothoka loira kana makoi pusala bra haiba achowo chingnaba lei aduna ekoi di ngasi United Committee Manipur na ngasi lauraiba pot mayam adagi makoina mamang da pision gi memorandum akogi UNC ga or mane pulla pi gi memorandum yamna arthalai ba pot ni summa mayam singse yamna wan thok lai ba pot ni masigi pot se ngasi aikoi khangna aikoi gi lamdam sida mapuna minai oiba aduga minai nang thang oina lehorga da lamdam mama mulla da pot amrai aduga khwaidagi maru oiba pot ama ojan se patang asda ningchani ngai da aikoina ngasi kari maramda aikoina world population day celebration tawda aikogi Manipur gi indigenous people yellow fruit muttore sinking community oire aikoi mi pung kudong na haidi aduga karamna kamaina kangani haibagi adugumba pot planning policy mayam ama aikoi ngasi kari gi tawde ai khangde mi khangde oja Sanatomba khangde oja Ranjit khangde leiba aikoi mayam na population control tawsi economically aikoi downfall oi haina icha se amamam leiba ani leiba na maximum oiba sigi pota lakma tamda adugumba illegal immigrants mayam singduna masa si manga tara kun poksalakpa nupi maxim khanal lonjalakpa mayam tora kanda torapa pot mayam sigi mayam pot se chathara abadina aikoi ta sengna masri da aikoi gi ngasagi human trafficking aruga aikoi gi ngasagi refugee cartel or any refugee mafia kind of ming tholai pot segi hena tamchiwa satiba ming mayam oibi ai aduna ngasagi mokoi ga related oiba ngasagi aina marak marak pijaba refugee haiba kangu adagi migrants haiba asylum seeker haiba aduga yamna lori badi aina mari subuda pajagiba internally displaced person haiba kangu je ngasi koi iramda Manipur izati aikoi gi furuk indigenous yellow bi kangu jingje oira abani karino mana kamaina madugi definition fi short internationally yaba pota hai kanda ojan je chmaina pi aduga internally displaced person is someone who is living inside the border of their own country but is unable to safety life in their own home or region haibane hausi aikoi masi oidribra haiba questions oira bani maramdi 1/3 population enna adugumba illegal immigrants lagadi aikoi isana lejariba iramdam
mafam asida isagi life ki safety leitaba aruga isagi yumda isagi region da aikoi je manung da lejerga su yamna displaced orba people ngata oire aduna ngasagi last di koi stateless people aikoi di ikoi nationality mat lejadaba aruga ikoi recognition any country leitaba pot ikoi asonda laisle ko da mapu sa lai kanda aikoi ju ngasi kautho kanda ngasi tungan ba social media platform da yengbi ozara je thengna bigani tungan ba WhatsApp group Facebook group mayama ma sema kanda taba nuai taba aikoi yellow fruit mayama da singsiap thaba amana community hunba mana ngangba aduga masigi posida XYZ khara katang tawrakan even mamang da ikoi honorable CM bhobuda aikoi adugumba Myanmar da base tawba adugumba lalo lum amana hat kani kana ki halakba adugumba moigi soul sing moigi lengyan sing piramagadi ikoina hangi matam da aikoi honorable civil lengaki CM harkedi CM di security p jet category ni security yaudaba ikoi hiren ai ozaran di aduga oza N.Sanatomba hatbang ngodri bra haiba question namoi adudi karino propaganda warfare ho karino aikoi maraki fruit ta laiba singje ngasi adugumba topic ta piriba aikoi ngasai gi pot ngasai mi listing lakh 13 ga aikoi refugee on kanogi 1 lakh migrants from 1951 to 2011 haibasda karigumba 11 lakh 1 lakh I'm 11 lakh migrants from 1951 to 2011 oragadi 2021 gi aduba census report adi hauji 11 lakh se 15 lakh euro moi haningai leke adu tagadi aikoi 30 lakh 15 do yoragadi ozaranji aikoi ngasidi aikoi population control tawbuni haiba aikoi masen jengjinnaba aduga aikoi amtang yengbiu community hunbagi wafam nate India ki constitution na pibada aikoi ki Manipur da chanani ba law MLR amadi LR ek mapung fana chanadabani na chingi mina laga tamda tabe ai tamgi mina chingda tabe ya de hare then why hojik chingda atop mapalam da ki changakpa or even for example Nepali sing XYZ Manipur indigenous people nati hare kambu singna singi jaga sina loina tabada why the hill people madukari ki permission piri aduga aikoi isili na ole mina ba aikoi na kari ki tabe ya adudi aikoi punna isagi iramdam boundary fencing sing mayam jengang min na ba handak honorable CM na singi loma CM ne habitra hapa gadi phai hapak tragadi aikoi masen yanaring aida mapan gi mina admana thomjalak pada ngasi laktra ma thoi 2011 da yogi baze hoji 2021 da 15 lakh sora kanda khara leragadi aikoi se phamba lepo upu pota wazanji lagani adna aikoi punna mutang masi wakal khanda minarga tin jola kanda lamthing minaba matam yore aduga masigi poram yakminaba aduga madu sintha pangthok iba matam yore lengak ta aikoi support piba lengak nasu prajamiam aikoi lawe potse phasana tabir kanda digest to minara kanda thabak action chapchana indigenous forum kuntraga mapan sure hoje recognize tribe sigi se punna masigi representative payam singje kaubira kanda stakeholder myam kaubira ga lengak na phajaba mi phama kanda masigi longminaga to chapcha ware logdragadi aikoi chinda lukpen lawdagi taibangda asengmagi luppaga aikoi kwaidagi mamba munumit soidina urani hena ozanji aham rauje yam noise mathang si oza N.Sanatomba laksage oza N.Sanatomba aikoi da aikoi hojik oi ba aikoi situation sida aikoi gi aboriginal si masi kangadabani masi yamna maru oi kana haina ba wafam phongtokna i aduga loina muksu aikoi gi yumdang bana kaina baidana aikoi gi lejadaba gi haijadaba thabak singdu mingonda aikoina haiba midu neurakanda mana sum leiba hainakibadagi adagi mafamsi magi yamna nungaiba yamna comfortable oiba area ama oirakpadagi madi sum leisankiba sumbagi mawongsu thoktaba sunate adun hairiba phibam sing asi urakanda aikoigi ebo original si aikoigi masi masak khangna kangadabani haibasi oza masigi miyengsta oza kamaina phongdokpiningi kamaina thambini yam chume ozaran jit akoi gi aboriginal haidana magi yellow ngaidagi mafam sida khundara khraba adugumba makhal gi original oiba indigenous oiba people sing duni hariba aboriginal group sing se masi manghan ba haibsi akoi gi kano dasu UNO gi makada United Nations organization gi makada su lairiba akoi gi lairiba indigenous people sing se masi gi protection tawjana no gi right chapchana piri aduna ozaran jit lakchaga do idi kai naibda hariba sing se masi
ꯍꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯕ ꯃꯕꯨꯛ ꯃꯄꯥꯎ ꯐꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯒꯣꯛ ꯃꯤꯆꯥꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯃꯤꯗꯨꯗꯩꯗ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯔꯥꯗꯣ ꯄꯤꯖꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯕꯨ ꯃꯕꯨꯛ ꯐꯃꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯛꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯖꯦꯜ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯕꯨꯛ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯕꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯜ ꯇꯦꯜꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯄꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯊꯝꯖꯩ ꯃꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯀꯕꯨꯏ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯄꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯄꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯥꯏꯇꯦꯅ ꯃꯥꯔꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯡꯅ ꯄꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯅ ꯄꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯦ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯁꯥꯒꯩꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯃꯌꯨꯝꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯥꯕꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯃ ꯊꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛꯁꯦ ꯁꯥꯒꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯅꯝꯃꯤꯕ ꯁꯥꯒꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯙꯧ ꯄꯨꯔꯦꯟ ꯅꯥꯀꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯒꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯟꯗꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯉꯟꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯉꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯉꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯉꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯒꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯃꯥꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯜꯂꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯧꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯍꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ 11 ꯂꯥꯛꯁ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ 2011ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ 2022 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯕꯁꯤꯗ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ 1951ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1951ꯗꯒꯤꯅ 1961ꯒꯤ ꯕꯦꯖ ꯌꯔ ꯆꯍꯤ 10ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗ 2 ꯂꯥꯛ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 10ꯗ 2 ꯂꯥꯛꯁꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯄꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦ 2 ꯂꯥꯛꯁ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯗ 2 ꯂꯥꯛꯁ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ 11 ꯂꯥꯛꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯩꯗ 2 ꯂꯥꯛꯁꯀꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯒ ꯀꯩꯒ ꯇꯧꯔꯒ 15 ꯂꯥꯛꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯕꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯕꯨꯏ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ILP ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯤꯠ ILP ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ILP ꯁꯤ 2020ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯅꯝꯕꯔ ऑर्डर नंबर 1/9/2019 हाइस होम ILP dated 15th December 2019 सिदैदा इहाल हाना December की लोइरपसदैदा 19 December दा इहाल हाना अखोइगी BJP की मागी जनरल सेक्रेटरी राम माधव से मणिपुर संघनगीबा माय ILP पास पीरगा हौजिंगना ILP दा मो जारा जित करी हाइरे याबु मतमदा ओना तैनबो मोंगदा ILP ना स्टेट की अमसुंग नेशनल था की रिकॉग्नाइज तौरबा एनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर अमा हेक्ता ILP दगी रिलैक्स तौरे हाइरेबा राम माधव कुंब जनरल सेक्रेटरी BJP की बेने जनरल सेक्रेटरी ना रिलैक्स तौद्रगा अदुगा अतोपा कोइगी मेंबर सिंगना पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मेंबर सिंगना रिलैक्स तौनी हाइजे मदुदि ILP हाइबसे कैनो हाइबा मतमदा ILP से मसीसिना लीगली मपान की माइग्रेंट मैम से इराई लाइना इकोम कोमना संघननबो ओइना थोखरे मदु कैदो हाइबा मतमदा चेक एंड बैलेंस तौरगा
akaknaba sahi amagi manungda chawnga dagi na changan gomchi lising dagi na changan gomchi na limit thamgadabdo ILP pass he hoiski back door dagi orjo amadagi orjo pupi da piraga pongchang da changal madugi ILP issue he pass to pi gi baga yang kanna mau ano bigi waite ne yang kanna checkshilling matam tu daita karam matam da habda January gi tang 16 2021 January amadagi fajana chanagare adu January gi tang 13 2021 da singjamaida Nazir Sheikh haina kauba adugumba nupa ama ILP pass paidana question chat eramba phaiba sigumba gi issue mayam am laigare aduna hawjik su kaidoge da maratana ILP pina nabo office masi close tawre kaina haiba ekoi khudong chada ba khara dagi ka haiba su yauriba Manipur da tawri se yamna hingom ba adugumba yamna mathong hukta ba piba mamada laitargadi adagi mo ILP gi sidai da wazaran je landlord haibadi lam santom ba lam gi mapu bara mapu haitare bara mapu da di karamba makri gi penalty piga dagi yaudi bosi adagi atopa mana hariba changami ba mioi singa duna construction work tawdana khotana lam nung hural lana da laisan bani kangde laitraga su sajan khojan dana magi asset mayam mama ILP ki pass paidana lairam taragadi kari dandi pidoino adu su yaudi ba amuka su adagi atopa mana hauzik business ki ekoi Manipur si Thangal Bazaar de yengsi Pauna Bazaar de kharabu pari Thangal Bazaar si de leiriba ekoi ki chakhau ji bu kanana paigragi chakhau ji ni kwai marui ji chakhau ji ek pai bada anytime short thingan ge heart ke have ji rai lai ngam chakhau ji kanam pai gre chamber of commerce na pai gram chamber of commerce kana da leite ba adu jaga di masti wakan khandaraga ekoi gi hari bisi de ki khara pithora ga thadoraga madu da char ga question chelaga chahi yankhai ma cham ma hingi have du na di aro ba chahi yankhai gi matungda diket chahi tara gi matungda kun gi matungda ekoi kari ore koi oir pai political gi MLA oi representative oi ji dikaino chaba phangdraga di representative se noi adum koi jaro na surrender torkini adui phibam do huidrabani mase diket ani ahum gi matungda soidana oir pai abi phibam labani maram aduna kai doi endanger oi rei se masi jigi warning bell during asi ISCOM na mayamda koi people sing da miyam ISCOM bu nung sivir ba viewers sing amasung maruina laibak ki phamnai ba sing laibising sida warning bell ni kangsi kingi bani ngasi ekoi na sathajari basi koi akoi dagi hena hangba haiba masi ki malam jidai da oza koi gi laidiba oza kiran dagi adagi oza ranjit dagi ekoi dagi hena khangba haiba mayam lerngani tawda bu akoi sisu akoi na kitang khangjaba khara samna amatan koi basu adu duki laujabani aduduna masi dagi ekoi mayam provoke tawraga ekoi wakhan khandaraga masi ekoi thingba yaina haibi kholau se am kana lauraga lainga ki mapi mapa oibasing asina tawningda namdana tawhanba adugumba makhalgi ekoi gi NRC ekoi National Register of Citizenship adigi NRC gi tawdana khotana madudaida kana no sangri base habina chingba se masi tawsinarga tatpat tawraga matam huralaga koi sahi huralaga sahi mangagi taragi lab sama huralaga madudagi migrant mayam mama ekoi porus oina makul holaga madu sanghalaga Manipur sida yoktana thamnana bkhona bagi wakalo do thadokpa aingonda paisa khara mi khara ama kaidawi bezier na si oiba matamda sidagi tanthoki taragadi ekoi imungje loi chatkrani maramaduna akoi myang khainaraga paisa su khawjaw su hariba angam madu piruraje du akoi sigi bezier akoi chahi je sibukti ekoi kalongna na tawsi haibana singbagi madu kumba makhalgi loan na screen marumda sanaba lila ra singba masigumba se tawandaba tawdaba aduga yamna transparency leina hariba ekoi mamangi ekoi Bengal Eastern Frontier Regulation Act ekoi da sanaramba himat singna lokthokibado madudugi 1950 da lokthokriba adudagi tharaga 51 dudagi dum tarimta marakta ahoba amta leitana bezier je thamaga laktaragadi ekoi hujik leiriba ozara je nasaigi hariba issue karamba issue haiba matamda nasaigi migrants ing issue je khatangdi ekoi safa gadar khali adu bamta kharadi dum yalamadauni aduduna migrants ina ising isaugumna ekoi laktaragadi ekoi gi laksula abani hujik leirabani leiribasing ase matam chana tanthouda taragadi khara leragadi tanthokadoriba angamba nongmai paiba nongmai macha paiba star ahumari thetpa aduga ashok thetpa aduga makhalgi achouba adagi dimu phamnaiba chief minister dagi kari dagi leiribasing addo maduna tanthokadouba miduna madu oisalak taragadi adu kanano tanthokadoi je adugi phibam do lakadori hojik se legislature da MLA ki marakta makoi gi chokri da phamba haura abani madugi phibam je masisina lusilakri da khangenbam yogdringai da ngak yogdringai da aikoi yamna munna wakan khandaba matamdu oigani natragadi aikoi Manipur se ima aikoi ipai pu singna thongna lereba ipai pu mayamna jahi lising kaya gi puari ga loinana semgalamba Manipur gi nungsi garaba pajagraba sangraba puari gi satam se aikoi gi masa amgi hakta norok tai haidana masa oiriba aikoi kharajigi hakta norok taba tu oiraga pungmang mangalamba tu phiba mado oidana tungda horoklaba meitai haiba adugumba meitai maru indigenous people tangkhul maru
adagidi akogi paite maru maitai pangal maru hidak tawna thige habda phangdaba pibam ado yaurani ena thamjage ojaran je ani subram yam noise mathang se oja kiran da laksage oja kiran aikoigi culture and educational system si aikoida honganbagi mathau taba amati leirabra haiba wafam si miyam sungangnari aduna aikoigi lamdam sida aikoigi lainga khaki wafam natabida Manipur gi miyam sina people sing sina su wakan tabagi matam yaurabra haiba wafam duni lakjani si aduna oja kiran thamjani bi wafam di yelawmi singna subu nombagi ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯣꯡꯗꯥ ꯁꯟꯇꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯥ 14 ꯄꯣꯛꯄ 15 ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ 7ꯇꯒꯤ ꯇꯥꯗꯕ sumaina leinaramba akoi leigidaba khotaba khara yauraga sumaina imung amada leramba akoi magi misingi sangdagi haujiksi ama natraga ani da tension lakpa chamjalakpa sigumbasina su oigadra kamaina thambiningi kamaina haibiningi oza yam chubo wafamne ojaranje akoina any pot amada akoi isagi history ji khangbo yamna mathau tayena ai tasenga thamingi akoi ngasidi akoi moral principle yam mange social virus mayam ama thuri ji social fencing fajana laitre even ikoina border fencing ni matang na ngangi ji mathate koi socially koi yamna degrade toroba yamna maning hallaba khunai ma ngasi ore kari gino da koi identity culture responsibility ethics mayam sing se koi ngasi loina kaw kari gino koina matang is koina ngasi aduma population khangna kanda culture gi puslai di hai kanda akoi adumba foreign nationalist mayam changjala kanda makoi gi culture fajadaba mayam sing moi bu loina khunbagi wafam nate adu moina ata yana ba leiba yana ba phamba salaga hippa challe haiba akoi alam proverb adumna ngasi akoi uru kanda makoi adum changjala isu tawna pai ngasi culture sing loina mangthare adu akoi culture si one of the most important part of nationalism ni hai si marum kari gino hai kanda sumain hai culture provide a vision of the nation identity history and destiny adumana hai aduna ngasagi nationalism and patriotism haiba lewak nungsiba lewak khanba chigi mayam singse madugi pot culture du masakanga kanda akoina madu history du khanga kanda ni koina karo toba aduna akoigi syllabus ta akoigi mapan gi miyan cha mayam gi syllabus mayam de koi ngasi bo koi ngang ore tamakpodo akoigi iramdam ipa ipu sing thauna pho mayam sing du gi di thauna pho bi mayam gi de koi taseng na ngasi adum mayam na thina kaw leire haiba wafam sing jo jan yam chumbo wafam kan ngai for amasum point aduna akoina ngasai manipur da akoi ngasi karigi akoi ngasi yamna nungai ba pot am ngarang nahan akoi keno 9 July 2022 da moi tarik hum da sengi ni hai adugumba sangsthana mak akoi gi maitai laisha kan balu aina amak akoi gi ISCOM gi keno da su ai pau ta lai thina jawi ngan nan tai tra gi da amak thengnei akoi jam ibum cha convener maitai laisha kan balu aduga convener mongjagi kan ba apunba loop ki su mana convener oi haibuduna moina amak ngasi putur karino mase ni pusanjari matang hai kanda makhoi gi pandam sembagi amadi makhoi na thammiba makhoi keno du kari maram gi semai no haibagi matang mon thamakpodu aina kitang pot tok jabada manipur da koi gi maitai gi lam kan na hotna ba achet pandam thami ana moi khena thami aduga akoi atopa mito miyam cha lam yombe yaroi ado akoi na masaista akoi maitai community gi maitai fanatic oi bagi maitai yam lupagi wafam natte sumaina akoi gi lup akoi gi masas kathaseng na mafam yam chongna koli makoi koli du kwa kathil de gi hoga hyang thang area se bo kolaga yam chongna impal west ki jaga ma ka mongjang gi apun lup ki convener na adum convener khalla kana oi potna taw oi posi kari gi no ina pusanjari hai kana makoi gi pandam da masi towera masi kan ga dom harak pa asugum akoi gi kathaseng na indigenous pur maitai nataba atopa singnasu magi jaga singsi kandaba yaroi koi gi lam singse atopa mapan gi haijlai ba miyan cha myam changan ba yaroi haiba pot singse akoi na tasengna masmain hobi ra pataragadi ngasai ain haibi ba cartel mafia mayam ama aduga koi gi human trafficking aduga ngasai gi toriba mayam sing madu mayam sing dubu madu illegal immigrants mafia mayam sing madu okna ba kaunu ba leiba singsu kanjaba ngamgadra haibagi pusanjarakpani aduna akoi na haijabadi masda maitai gi kuki gi tangkhul gi maram gi mau gi adugi na sembagi
keno to bugi wafam natte adubu responsibility se hojikti macha magi fruit macha sigi oina su lowna ba kaido sigi kanna ba ji honna bagi pon ama la kanda ni apumba masakala kadoi se masa loop me am fraction me am tolakanda phai habagi wafam da aina madu support to bugi wafam natte aina hajere badi hojik ngasi le rami ba pot ngasagi 11 lakh something or aba pot sima la agadi aikoi ngasi aikoi na ngasi oigade ba 11 lakh 1000 kar oidi masi karino aikoi na ngasi social violence me am je kamaina aikoi thengna bu ngamgodu na haiba pot to mane aduna aikoi na ngasi gi adugo nationalism and the culture gi pota ngasai koi na phona achumbai damakta lepa ngamakti bisi karigino aikoi manipur gi adugumba illegal immigrants me am amagi changpham oreba adugo manipur si next to aikoi gi golden triangle ni aikoi gi lamsi aikoi gi laos Thailand aduga Myanmar da oiramba pot manipur na transit oire aduga masi mafam singre aduga sumaina oire aduna aikoi gi trans asian highway aduga aikoi gi aduga project look is policy act is policy me amama mori daga aikoi gi gateway of india ni kai torpos aikoi kari oire kadagi haina drug ki yamna kina leiriba matam ning lauringa de ngasi adugumba mayam ama singdo thomjalakpada ngasi aikoi gi drug khatangi pot taw leibaduna yagadra adudi masigi pot se aikoi husi kari daka lei haibana singbase ngasi gi lenga miyang gi mihut oiba singsina yamna thamoi sengna matam khar leiringai sida ngasi khona ba chumi aro illegal immigrants singsi asengna phongna changa morgadi aikoi khar makhaidi masi ngak thokpa thengna basu ngamamba yaina lawi masi naronda lona hupna ngasai gi changjilakwa mokoi bu puslakna ba moi bu influx tro mateng pangi ba mayam singse masi gi posida ne ba aikoi ngasi yam awaba poram waraga lengak tasu aro government nasu masi thingna ba hona bada ngamakri ba pot mayam mase kari no haikanda mokoi bu tasengna support toriba kangu mokoi bu oiba mokoi bu lei pareng huga puslakwa dawna mokoi gi aikoi gi lamsida puslaiba aro democratic imbalance tholi ba kangu sing mayam singduna ngasi de aikoi gi adumba population growth aduga population analysis trokoda population study trokoda ona tainana pot amaka ngasi por iba posine aduna sumba aikoi pot mayam singse thengnaba taragadi aikoi ta sengna sinda leba mungsibni yaroi thamoi sengba aduga ta sengna kathokpana wakhalsina mamang thaba adumba miyangi elected representative miyangi mihut singse kharma kai huji dakar oi aikoi masenna amana ama singba tanaba amana ngangaga amana yethatna bo hona wi pot ta la kanda ngasi adugumba manipur gi adugumba apunba square kilometers yam pikharsani singi area da 7000 square kilometer square mile adudi 18129.9 square kilometer aduga valley area da 1000 square mile 25 to 2500 89.9 square kilometer katani aduna sigi pot mayam singse masi khanga kanda akoi gi sing sidi akoi amuksu 92% gumba 90% abapta leir kanda valley macha de koi congested winal leishalla kanda akoi machine je kaino tathok tasin tawba yadaba pot amada singche mayam ama behind the curtain prada du phisang gi marum da kai tawge khangdana sing da kai tawge khangdana ngasi awa China chaicheng mayam ama drug ki landslide ki economic blockade ki adagi koina asengna timber ka forest ki deforestation gi mayam ama thole iba singse summa mayam na thole aduna aikoina hauji nungai ta pot mayam ama putho ngasi social media da mayam ama puthora kanda nainarak ko horpa singa tamga chapmanai haibado trai da manari no kana haira kanda aikoi gi thada gi in terms of crore da labor amount je belly the 200 crore thada matam da sing the 11 crore thadai to somna kanda 100 crore thada somda 2 3 4 thadai ngasi aina data ama ngasai ui madumakte ek pusin jaroi kitang relevant oi di adu thamjage aduna sumba apik to wakal sing sagat la kanda irang ama sagat na khona ra kanda aikoi na somda population mangdar iba are mamang da aikoi gi adum ba yamna controversial oi haiba lo mayam ama yade yamna kari hai tare diachronal oi ba lo hal mayam ama manipur se lai aduna sai da phaka kain torga ngasi tawraiba adagi masigi torba ibham naga tawraiba pota ekoi 1520 ga 6 people fake encounter hali kain torba busi am for the p kain torba mayam no ngasi dikoi khram khaidi ko e ngasi praja miyam santi oire harakanda nakalji ona taina bada lamdam masi issue thanba state am oirakanda som nakanda podama innocent IM gi ekoi tripartite talk to tawringa da ekoi government of india ga ceasefire agreement da flag constitution sanaga dabani without territorial limit to bugi ngam torga suna issue ma da border room da ngarangi aduma paper da aina thenare border pillar number 2 se yoli tharaga chinga khabo da photo ap kanda mangan gi dore smaina to thore en to am thenare som nakanda border pillar number 81 border pillar number adu en tawra kanda am border pillar chalan gi ba are som nakanda nahan aina hajaba mamang da recently moi marfu phaba do hauji
Juvenile Justice Act India ki law ni India ki laws India se high banga sagi convention ani du da 1951 ga 1967 ki convention ani du su sign to the labak amaka oi bani na makoi refugee ki changjam laite abdi refugee convention 1951 amadi UN protocol on refugee 1967 da India sound to the sign to the labak oi bani na refugee on street to we are de adu illegal immigrants on labor kangu du karam ngongi karam section da Indian penal code ki na to CIPC or any related law police ki labor police manual bang da kari yaw ge haraga law do dantra kari to da ke haiba mo da khangdana leira kan labor poche makoi da thindok ki ba kari kai ai koi da kilometer sam phaban de moi border yong ti lu da haiba pot da moiikoina human right ki meeting da yenga kan da humanity the base tor kan makoi bu sangjapam piba aru makoi bu keno to ba haiba refugee ki status category to phangra di makoi si even makoi gi sana thakna ba leibam adu loino pi ga da aduna ngasai gi aikoina ngasai gi CAB amadi aikoina NRC ki ani du 1951 du alga chatla ga da di aikoina madu da amuk NRC du sign to holaga di makoi NRC restart to raga di kari makoina du loina makoi kari hai tare kairan turun to ya drabani na ngasai gi pochi aikoina makoi check to yam laina refugee illegal immigrant je ngambai abagi pot amasu lai maram di madu hek presa to raga di makoi birth certificate lo ya roi adagi makoi angang sing school chat ya roi adagi government of India ne pi ba makoi kana ba facilities na ma makoi phanga roi adu makoi ta sengna subam nomam lera roi adu tagadi automatically makoi se illegal immigrant refugee or status or any port ojano makoi do masana sen gi tabani adu nataduna aikoi na ngasi aikoi masen singba tanane ga da iramdam Manipur izati da lai aikoi pullaga indigenous people yellow me lai ba aikoi di ngasi internally displaced person na aikoi isagi iramdam isana lepcha ngam da ba yamna chittening or ba yamna alarming or ba adu even aikoi culture me amam adu ba influx of je oza kiran matam si sum ten sale aduna yan noise mathang si oza santom da laksage oza santom ba khoi gi matam si su loisal aduna miyam da message lengak da message pi ga da su adum hapsan biramo khoi gi lamdam si dai khoi gi isam sam na harba matam dai khoi gi migrant workers sing sina masing si nom gi sing saugum na sum henkalak pasina masina maram oiraga khoi gi moina khonda leita dana leirakna na bkhona ba matam da masina su maram ama oirabra haibagi miyam na ningphung phungang na ba mi paina ba masu phaungna iba wakhalon sing sida ozana loisalakpagi iroina na khoi gi isa kamaina thambiningi oza khoi gi lamdam sida taseng na harba matam da khoi gi thong saba mak to oiro thong saba matam da khoi gi leiriba indigenous people sing sida su haitabani na khoi gi khoi kano dagi internet migrant haitara si loksalaga khoi na top state dagi dagi kano dagi loksalaga to leira kan da khoi gi leira abani na ura abani na madudai du da khoi gi haidarak pa haiba tai masigum basna ohelakadoribra ado kamaina masi khoi kalhona na ba ngak thokna na ba adagi de akhoi gi iramdam sibu ngak selaga akhoi gi lengak sina yamna tangdu leitana ngak selaga akhoi gi people gi development gi damak ta kamai na torpa yagani haibasi yam ten takpa akhoi gi line amani oiba mong da akhoi gi message people na khathabiu Zaranjit koi brigade officer sing aduga MLA kari sing leriba legislator riba sing si masi thabak suba haitre na mi di labor ne anega thabak suri ba mi sing do moi gi ingon du sum lehen ga har gadi lehen gani har gadi yam lan ga do pone moi thabak suba je haitaba yai haitaba do taman ga da bani akoi gi 30% moi gi 70% mix tawra koi ju magi skill work to heuna na ba adu moi ju jogali do ju hen ba do heu ba aduga mathang da di moina head misti ka hanba sigi post sidai da akoi ju policy matter am tawra aduga lower ba poto use tawra ba poto use and throw aina lower ba poto di moi 70% to mapana di poto bigo tam chana kanai da leiri kai dori sena da na mi kum na adagi di torot khada na da na kai da swai gi local gi nupi jing loksan da na swai ji dei da leichen da na ba yam sena bam change ba akoi ji di khunu na mathong da kan bai da na kai doi habam tam da yu thaga yu ngauraga koi gi yu thaga mayai karaga maman ba lan pham da seng pambom nganaraga lan tongnaraga koi gi yekna ba sing ado enemy sing ado da attack to budi ngamde akoi di kai doi yu thaga sangjalaga nupi angang da magi nongma gi kik masing hian ba phu ba yai ba thin ba madom doina sathar pa khunu na mathong da kan bai je aduna asagi laiba ekoi keno se action je government gi laiba action ju laiba singa su action je against the asagi enemy hariba migrants singa du da satha deba akoi on the asai family magi imung manungi mi sing du da oina sathar pa aduna kedoi kai gumba ngangure phage pun ge haiba sigumba sida di am haigre aduga lairiba sing pha ba ga da pun ga da ba susanpur da usi phariba
external migrant marfu mogra phai ka hariba sida kari ek pangani kaidor kaidoni have sithidi ekta ekoi khanda khara wat pagumba sigumba se action je thuna pandaba hai tare adum base hek thoi ojaran je lairi pot issue kudi maksidi karai deno all the issue mayam ji mother of the all issues ji kaino migrants ji migrants ji lakpadagi drug poppy plantation ji kanana hori koi hujiki kaino koi golden triangle leirami ba mafam sidagi masida train tawruba miyoi du ngakta neba madugi muthala ba matamda manipur da kaida haijala kanda hauji yumdong gudi makta kai dawre training phajana phangba singatuna saigi mapande haijala ko singatuna sathara kanda neba hauji kai doriba popi thabagi wakhal yamna maduduna ekoi gi oiba indigenous people jesu lamjala kadoiba adigi mo madugi drug issue ni mathangda communal gi tension leiriba cultural identity gi adigi land gi leiba ki lam gi aduga Huran la nagi Huran bala iba crime ma'am sathar iba demographic balance sathar iba wala iba the deforestation umang kokthokpa na timber ma'am yanthal isi kanana no mapung oina hoi indigenous people ju torambi yai tawda bu mapung oina kaino anta laibak sibu lamdam sibu nungsidaba se kanana nungside mapande changa di nungside imung amagi mina imung du leiri pa pot chai kudi mang loi nungsini maga interest leirabina mapande changpo mi imung du masa khangdabni nungsi baunati aduna maram oiga deforestation tawreini mathangda muk kai dawre haba matamda encroacher raidra lam taksallaga chabam thokta mafamda forest area da kai da yum sajali ko li bising che kanana no ayam bana haiba matamda loina mak koi gi haiba migrants sing jina loi ayam bo oidoi ayam percentage da adukumba ma'am unemployment gi problem issue ma'am jigi iput se karai dei thingen da taina bangam draga nasi khongda stop amam pairaga koi bartil amam paira isit leibduna yaroi thingen maruda hoributo hana men batai thingen marido hori se karano haibu karino kitang tension biyo ja migrant issues migrant issues ni maramadno zaran je aroi bada aina thamjaning badi ekoi leibak ki wakhal tarba authority sing amasung mai khoi gi ISCOM bul jingpiriba ekoi kudimangna khoina khangadabadi wakhal sida aigi oiba suggestion macha amtang pijo wai targati edo batai habda kwai digi maruina issue kudimang ki horok phamje issue da tainarga leibi yaroi issue kudimang ki horok pham oiriba makul arauba ma horga leiriba migrant singi mapandagi mitok mayam na khoi sakthung mat khibaki adugumba migrant singi ahoba makul se masi menana ba khoi khudimak club ki thakta maira paibi ki thakta khoi khudimak kona si haibu paujela se pijagi Oja Kiran kamai thambini yam ten takna mi koi suggestion we ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ 1940ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯦꯇꯤꯚ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯁꯦ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯟड ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯌꯦꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯃꯗꯨ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯏꯔꯦꯖꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯦꯛꯄꯅꯤ ꯏꯔꯦꯖꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ opportunity to ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ past mistake ꯇꯨꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯨꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ transparent accountability swada pubiro natragadi illegal immigrants ki reasons di makoi poverty number 1 ani subada overpopulation ahum subada asylum mari subada education aduga makoi di deprivation of citizenship tudagi makoi changpa pot ina masi atopa mayam reasons leire aduna masi gi posida ekoi ngasai gi lengak na karam makhal gi pot low sige pot plan policy se ekoi gi demographic imbalance aduga ekoi gi population da ona tainaba mong da ngasai koina uhunba pot mayam thulaiba pot se khusimgini haiba pot aduna chap chana ekoi di india di ngasai sign tawdaba protocol sing ani dra yawbani na refugee status pibi adamna karam makhal gi law ain shema kanda ILP wagi wafam na te CAB wante NRC wante any wajasno mado manungi masak thanba chanaba yaba pot ma sembira kanda lamdam se kandragadi aikoi lupani ana aroi bai round sida ngasi adumba population piraiba 2011 gi post sida lakh 13 ga lising amaga something oirabani na hauji sahi tara hapchalaga 2021 da piga da census hauji koi kyano khangdri adubu madudadi hauji 15 cross tor madra or 15 diler madra ayo post da ozaran adudi aikoi tangkhai da hauji leire
tangkai se koi ngasi koi nang mamang da panjaki ba maitai lesakan balu kain semai ba dugumna magi fruit ki lejeri ba civil society organization stockholder mayam nu su koi ki poaching se masi kanjana mai da makta mai jaga to protect tok no ba isa no si sem saba horakanda lenga no su madu support pirakanda madu full support coordination lainer kanda ta hogdragadi koi ngasi only mongjang gi adugumba kan ba pum look ki convener na koi jam taibum chana ngasi gi ma amuksu maitai lesakan balu na laurei poche only koi maitai ka tangi khalaga launate lamdam ji kan na magi jaga torokpani aduna atop singju matau tamakana sembiro koi pun jaminarsi aro lebak si community population su control torine na koi na bar control to da angang am ani lebe posi ju kitang wakan khandra kanda masing kar hengat lagadi koi kan mangau na tagadi koi je chung choi dana after 1 decade or 2 decade koi mitai community or any indigenous group se mut khiwi are ngasi ki puriba ISCOM na puthokri ba topic sing matungin na aro rounds is my thamjagi wajat yam nuai ngasi ISCOM discussion time na thamjari ba topic 11 lakhs migrants from 1951 to 2011 chaiba topic asibu khana na ba lengsten biki ba guessing Dr. N.Sanatomba Manipur University Manipur Department loina Dr. Kiran Yendrenbam social activist guest animapu ISCOM discussion times kai kai digi aroiboina thagat chabai kai khunma phondok chabaga loina ngasi gidamta di ISCOM discussion time meng tabiru khwai khibik punung Ranjitkumar Laikhuram na aroiboina thagat chaba ikai khunma jaba phondok chabaga loina kai ne yathang nijari pinabirasi khurum jari